political party मैम जिंगे थाजरक तबकी मागे movement जी सही मनी मंगा दिगे हो रखेगा रवि लामेसा ने थोड़ा कम तम दसु मसागी political party पामक तबदगी रवि लामेसा ने जे थोड़ा पने ना इन्हें साइड थमजरी दो दुगी नेवा अदुना काठमांडू सी नेपाल के city काठमांडू सी मागी population जे 50 lakhs कुंबले है वो district अहुमना CMA सिगी mayor खन बजे सिदाइदा नेपाली कांग्रेस की जो था दुई अधिक MLA की जो था दुई लोइनम की political party लोइनम की था दुई है वो साइगी कोई तमाम में तो ना भी बनिंग तो शेम बगाई जिना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को या RPP को मोलोई था दुई अतो independent candidate अमले है वो माय ममिंग जी बालियन साह को है वो बालियन साह जी माजी rapper ने को इसे शकुन पावने मागी इसे जी ममिंग अमा कमाई है गेदा गरीब को बोलनी सोइना हाइदी लाइरा बिजिंग दम त ngambi नबा लेते हाइदना मान इसे हम पुथोएबा सिसे जिदा मा ऑटोमेटिक पॉपुलर होएबा कोइगे पॉलिटिशियन जिंग न तौरिबा अमोटपा कैदोबा मयाम जिंग जे मान लोय फुंगदोगा मान मेयर की इलेक्शन जे तौकांदा मान मेयर इलेक्शन जे मान माय पाएबा पॉलिटिकल पार्टी म त थादर की ट्रेबा मी जिंग जे मांगोंदा केनो पीबा सिमाइना सिगी सेम इलेक्शन जिदैदा धरान म्युनिसिपल काउंसिल जिदैदा अखोइगी हरका संपंग रायना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होएबा सिदाजु लोय थादोएबा मोइनी जिकाएबा को अदुना हौजिक जेनजी की कांगबु जिंगनगा डिमांड तौबुदा यावरिसे नेपाल की प्राइम मिनिस्टर खनबजे मोयनी मनुंगदा म खनगदमने हाइरेबा ओके हाइबा अनिजी की मनुंगदा म खनगदमने ना अदुना नसाइगी बालेंसागी मागी लेरिबा फिबम अदगी सोमना कंदा हरका संपांग राइजिना मांग तोरिजिना गवर्नमेंट की बजट अमुक सिजिनदबा माना पब्लिक डोनेशन जे सिदैदा लेकाई की इसिंग पीबा कैदोबा मयाम जिंजे मयाम खाइगत नरगा पुल माने सेमकलपजिना लेटेस्ट न्यूज़ ता मा हुजिक सोशल मीडिया दा लाइव तोरग आई काठमांडू दे चली लेंगाक सेमना नबाइना मा लाइव तोरग कार्ड चली हाइतारे ने को अदुना हौजिक आइना थमजनिंगे दी नेपाल दा लाइबा मागी मूवमेंट जे सिगिजी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट अमने ओके सिगी मूवमेंट जिदैदा आइना मतेम तंग अरोय बइना पंजनिगी जे कैनो दा लेरिबा नेपाल की होल और कैनो सिदैदा तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम लई स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मैम लई यूथ के ऑर्गेनाइजेशन मैम लई पॉलिटिकल पार्टी मैम लेबा सिगी मैम जिंजे अमत थाजद्रे अदुइदुना न्यू जनरेशन हाइदी इंटरनेट का लोइना पोलकपा ngसागी हाबिगी 1997 दगिना 2010 स्वाइबकी मनुंग द पोलकपा हाइदी इंटरनेट सिगा टेक सेवी आई तारे ने को टेक सेवी कांगबु जिंजना अखोई कनाम त थाजद्रे अदुइदुना अखोई पॉलिटिकल पार्टी म त जु थाजद्रे अदुइदुना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओइना लेखिबा जिंग दो अफब मी गैदो खलकांदा लेंगाक से सेमु हाबिगी पोट म लाइजे मसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट मनी हाइद आई स्वाइज द अहान बिग लक्सगे तमोजी अखोगी ममांग द मणिपुर या मसक थोकपा हाइबा तारे मपांग जनबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमा लीड तौबिरंबा मिसर मखकनी अदुगा नेपाल की मतंग दसु खरा मखै अखोई तमोसे खंगे नै अखोइनसु खंजबा हाइथारे अदुमा मिसर अमनी तमोदो पुंगिन हंगजनिंग बजे यमना क्रोनिक ओइबा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अमा नेपाल द लेबसे नेपाल द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में सुपु पुरपंगमदबा मियामना लान होदना नोंमई पाइदना मसे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन फावो तौदना नेपाल चु रिपब्लिक ओइबा एखोगी लेपा अम ओइगदोबनी अन हाइदन मदुगी मूवमेंट दो लाकांदा आफ्टर नेपाल बिकेम ए रिपब्लिक ओइरकांदा नेपाल द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थमंगमदबसे तमो मरोइबा मरम करिनो अनि सुबदा नेपाल द लेरिबा करप्शन मोनि याम हाइरिजे खोइना उरुबदि नते अदुबो नेपाल द हाइली याम रैम्पेंट करप्शन मसिदा लेरिबा नेपोटिज्म गी ओइबा पॉलिटिकल पैट्रोनेस की ओइबा वाफम मयाम से सिगी सिना मियाम द खुशाउन हनबदा कयम चाउन कंट्रीब्यूट तौगे सिदा थगचरी अखोई होजिक नेपाल की ओइबा होजिक लेरिबा issues मसिदैदगी अखोइना यामना मेक सेन उरिसी कैनोदा हौरैबा यौजी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट अमने सुमनगी गवर्नमेंट खकी वारी नते लेरिबा होल सिस्टम दुगी अगेंस्ट अमदा लापा पोट अमने हाइतारे अदुना आइना ngसाई ताजोबुदा अखोइगी तमोइमेंटनसु हाइबिगिबा थाजबा मांगकपजे थाजब मांगई जिगी कयाम यामना रूट ओइगे दो कयाम यामना डीप ओइग्रगे दो
मधुसु लई हाई तारे अदुना नेपाल की वरी से ngasai host na zo hai bi ki ba ningthau pan lebak ama leram badagi republic or pza sibo ki state sidai da yam naina ba ya ba khra lei hai tare ningthau palingai matam sidai da 1950 51 da haujik even haujik president or is Ramchandra Paul is Nepali Congress ki magi kenone Nepali Congress tagi hana leader oiraga lakhiba mi mane hai tare 1951 da Nepali Congress is lingerga Nepal da government pairaga moi prime minister oila eva ningthau pan ba lengak to dai da leiramba political party mane moi se shigi laiba magi chronology se khoi amna nainabam changba Girija Prasad Koirala Indian khoi gi movie da khoi gi heroine go oiba Koirala am lei dai na magi family se moi gi family ji khoi gi India da Gandhi family ki type to moi ju prime minister ahum moi de gi thoke Nepali Congress ki prime minister tariat lai gre haidi 1950 51 de gi moi prime minister oira lakre miyamna ningthau pan lengak si pami pam de loi khangri ngak tani adu duga collaborate toraga and lakhiba haidi communist ki tam the class collaborationism guy hai ko madumaina toraga moi prime minister oiga lakre ai tare India ga kanoga China India ga China ga gi marakta lebini ko Nepal se aduga 1951 da India ga treaty male adu matungina Nepal gi leiriba any Nepali se kanoda khoi gi India da anywhere ma chatpe ai visa mathok ta de magit kano male adu sigi ji ai kitang second part ta lak sege first part ta lak tu ji India ga khoi gi Nepal ga ani si taina boy binina India gi culture da India ki movement da Nepal da so adu ki influence adum leiba aduna India da khoi gi Naxalite movement lakpa matam judai da India khoi gi Naxal bari jiga Nepal ga border je sumne gi kilometer kun tra ka ki area ni ko Naxalite movement horei ba mafam jiga Naxal bari hari jiga Nepal ga ji kilometer kun tra matang lap ne aduna sigi magi peasants movement jina inspired to kan judai da Japan rebellion na 1960 ga something 1965 66 so dai dorambe Japan rebellion na mun tholeba adugi Japan rebellion jide maram or ka communist movement am lakra kanda haujik prime minister oibadigi resign togriba magi CPN UML se 1970 dai da established toraga 1970 da moisina main opposition or kanda Nepali Congress na ruling da aduga hojiki moi gi lon de MLA hai nekapa MLA moi sina opposition oira lai ani si dum moi gi political fraternity kai hai sige moi gi environment am se malai moi gi ecosystem am se malai ani sina dum amungna Nepali Congress paiba amungna Nepal hojiki communist ki communist sar ga junga sai gi MLA kambu se Leninist Marxist Leninist se sina pair ga lakba aduna sigi ningthau palingai dagi smaina sum lakminagi ba team mama 1990 ga 6 adai da anoba communist ki movement amala adugi anoba communist movement jina 1990 ai tagi nongoi paibagi magi ihok se la kanda Nepal da ningthau gi lengak se muthat kadabani haibagi achauba communist movement amala sahi tara changna movement je tawi sigi communist ki ihok jidai da milising tramri hena moi gi thawai kat ki ai tare adugi matung da 2008 ta anoba political party ma haidi hana leramba moi gi ecosystem du gi wang madagi Communist Party of Nepal Maoist sina lebak ngagle 2008 ta adugi ahan ba election du dai da moina MP chani ga kun karaga moina prime minister orga lebak ngagle hai tare yes adubu yam sang na chat kidel kaigino da hana leramba ecosystem du da gi atopam na pairakpa matam da leirami ba ani du na yesal la kanda namdana ngasai gi moi gi government du nampu da tuhan gi hai tare aduna military intervention amna outside intervention me external economic intervention me am yawi hai tare ko aduna madugi magi Maoist government ji yam lasting oi busungam gidre
adagi tangai fadana collusion lakba the mind taraga political instability se adudagi lakra hai tare aina nga sai je ki bidumai na Nepal ga border oi China ga India ga super power hai tare ne ko ani gi marakta nuclear power ani gi marakta leba country ne moi gi khudong cha ba ji China da su moi je moi gi passport na taba moi gi card ma pai ra kanda China da su moi changa ga akoi ne ngasi more da gi na faklong chang ba ya su mai moi dum lo lo tik to ya ba India da su simai ne le India gi da na he na khudong cha ba pi ri je kai gi no da British na India je lokshil nge matam da British India ori nge matam da Nepali si yamna loyal oiba kangbu moi benina British Gorkha regiment na se moina India da linkat le aduna Nepali me amna kaidobugi British Gorkha regiment da sipai wi am pami no haragadi Nepal gi hind magi ngasai gi ningthok pan ba lengak se si jidai da koi gi untouchability je le upper class the bound guy in the levy setri guy in ladies sijina lower class the lady but kambu jinji phamin na baya da ba sokna sam na baya da ba chang baya da ba adu ma mayam am lebini na moi gi atopa hingna na gi lambi am terpon matam da masagi Gorkha regiment ji da moi je asupe matik yam la eba aduna Gorkha regiment ki history da dum yeng bi da khangni Gorkha regiment da yaw rising je ai ga sakman na ba Mongoloi face ngak ta ne ba aduga matam dugi prime minister oriba ama orisina akhoi gi Aryan facing ak oi ne ba ko aduna Mongoloi facing jigi magi survival ji kada waida la ke da Gorkha regiment sita la eba India si British na pirama matung Gorkha regiment je tangkai ani thoe ba tangkai mana UK da puru chakre ba ko tangkai mana India da thamame adui duni ngasi akoi da GR na Gorkha regiment na hari se aduga British da pugi duna British Gorkha regiment na lei grai ta aduna simaina moigi hingna bagi kanoma lakpadagi ngasai gi hai gi ba migrant gi oiba potse migrant worker gi oiba potse kamaina establish to grino haragadi madugi fibam dudagi lakri ne ba aduna Mongoloi singji mapan da chalaga kano torokpa aduna ngasi Nepal da laiba ihou sidai da yamna chena ba phum su leiri ba Nepal da hana lerambe ecosystem dudagi tongan ba Nepal gi Maoist ki political party malakan da leiba ngak padu nampu da thupchan bigre ba aduna anova generation me amjina anova me amji yenga pa matam da journalist oramba ko koigi moigi Nepal gi top journalist oramba nupa amana mai maming je Rabi Lamisane ko weba ko Rabi Lamisane sina magi political party ma seme haidi independent the living ma am je tasal kan da National Independent Party adugo moigi maronda na Rashtriya Swatantra Party na mala simple eba mi jing jina hanagi leremi ba political party si pamnertra banina hai ba anuba political party si da su asugi matik magi keno si MP si thagle eba aduna Rabi Lamisane ji maji ahan ba bole pada kar erga maji home minister oeb Nepal gi government semuk ma matam da home minister oeb adu hanagi leremi be ecosystem jina Rabi Lamisane ji tongan ba charge me am pisal kan maji jail thame chahi mani mga last 4-5 years se chahi jail thame ngarang khak maji jail dagi mayam chang thugai loktok rai tare ko aduna anuba hana lenamba ecosystem jina establish moigi aina size gi do anti establishment movement ama oirei ne haise tamo sila yam short tamo gi wari do sudum ta lotion bio aduga mark to da ken hangje ningbaje Prasanda himself see one of the most popular leader in Nepal when it comes to Prasanda hai ready loire the only figure ma international stage da Nepal gi ngasai gi magi movement gi the resistance movement gi natragan revolution gi other than yang ka the Prasanda hai ready loire ne ba how's when it comes to Rabi Lamisane na tamon how's panbi ba misak se handak ki sida genji na moy ani reject away hadaki genji gi movement sit ade moi si elite amani na moi consider tawi ngasai gi elite chingna yaktung phamdong ba singna hingi ba punsi mehing amasung Nepal gi asem praja mayam ne hingi ba punsi ani du gi marakta leba disparity ne yam question tori je communist movement da gi
pioneer mo oina la iba person na gumba nupa amana yamna classless society ma gi dream to nupa amana political power de layer kanda in position of power de layer kanda kamaina no man realize to ngam dre duka mana distinction na as a political leader mo in utpa ngam dre kari mram to hojik Nepal gi da minister mayam gi yum thuai ba degi even hujike Sher Bahadur Debasi ki magi masagi school book thugai ba Nepal da Kathmandu da tof ne ULS school ga ba mai gi thagi fee se for 40,000 of firm ni moi se ko loi thugai to da bu hojik Nepal gi movement ji da thugai hok dri si Prasanda gi mem di thugai adu bu atopa all leiriba Nepal ki communist ki magi leaders sing do adu ki mem sing di thugai bu ko kai ba si thoidong na yaw de hai tare ko adu ga hojik ka na me koi ki Nepal ki miam jina target to ri Nepali Congress ka aining sai gi haije gi ba CPN UML si ga ne ba adu na Rabi Lamesane ki su magi oi ba phibam jidai da political party oi ba aduga Prasanda su political party oi ba aduna ai sigi pakhumju adum hujik hangbira mina pijara ge bu ko Nepal da political party mayam jing je thajarak tabagi magi movement ji sei mari manga de ge hor kreba Rabi Lamesane thorok pam tam da su masagi political party pamak tabagi Rabi Lamesane je thorok pane na ai ngai sai thamjari do du gi ne ba aduna Kathmandu si Nepal ge city Kathmandu si magi population je 50 lakhs kum bole ko district ahumna CMA sigi mayor khan baza sidai da Nepali Congress ki jo thadoi adik MLA ki jo thadoi loinam ki political party loinam ki thadoi ba sai gi koi tamoy men ta na bi ba ning thok shem ba ga jina Rashtriya Prajatantra Party ko ya RPP ko moi loi thadoi ado independent candidate amale ba mai maming ji Balen Shah ko ba Balen Shah ji maji rapper ne ko isai sakun pa ne magi isai ji maming ama kamai hai ge da garib ko bolni soina haidi laira bijing dam ta ngangbi na ba leite haidra man isai um putho eba si sei ji da ma automatic popular oi ba koi ge politician jing na tori ba amot pa kai do ma yam jing je man loi phungdo ga man mayor ge election je to kan da man mayor election je man mai pa el political party am da thadar gi treva mi jing je mangon da keno pi ba simaina sigi same election jidai da Dharan municipal council jidai da akoi gi harka sampang rai na independent candidate oeba sidaju loi thado eba moi ni zikai eba ko aduna hojik JNG gi kangbu jing naga demand taw da yauri sa Nepal gi prime minister khan baja moi ani manung da ma khan gadam ne haire okay hai ba ani ji gi manung da khan gadam ne na aduna ngasai gi Balen Shah gi magi leriba fibam adagi somna kanda harka sampang rai jina mang tor jina government gi budget amuk sijina daba mana public donation je sidai da lekai gi sing piba kedo wa mayam jing je mayam khaigat naraga pul ga mana semkal pujina latest news ta ma hujik social media da live toroga ai Kathmandu de chali lengak sem na baina ma live toroga card chali hai tare ne ko aduna hojik aina thamjaninge di Nepal da laiba magi movement je sigi anti establishment movement amane okay dam sigi movement jidai da aina matem tang aroi boina panjani gi kaino da ladiba Nepal gi whole or kaino sidai da tongan ba civil society organization mayam lay students organization mayam lay youth ki organization mayam lay political party mayam lay ba sigi mayam ding je amat ta thajadre adu duna new generation haidi internet ka loina na polak ba ngasai gi habi gi 1997 degi na 2010 swaibo ki manung da polak ba haidi internet siga tech savvy ai tare ne ko tech savvy kangbu jing jina aikoi kanam ta da thajadre adu duna aikoi political party am ta da ju thajadre adu duna independent candidate oina lek ki bajing do afaba mi kai do khal ka da lengak se semu habi gi point ma la ije masi anti establishment
movement amani haidra ai swais da ahan bi going to thumbs up Okay, thank you very much tamo yam marik chumba aduga yam ground gi reality me ama adugi magi historical legacy adu chronology me am so thambi gre ai me thada mo lak sege kidang ai khoina nei nari ba malem da thoi ba political dynamics me am international politics la iba ohung me am je yam kiningai oiba chahi nifu yang khaida ongtang ko hongba chahi chama da ongtang ko hongba adum ba ohung ba sing je khoi mit ki mang da chahi ama ni last ai khoi gi in half decade se chahi manga gum se da tholi ba ai khoi gi akoi bi da tholi ba ohung me am je manipur itself se khoi na am phoba imagine to da situation am da khoi lei tam ad political culture gi question se ni अखोई पीपल सिंग द मरोइन अखोई यंगर जनरेशन न कल्टिवेट तौरीब पॉलिटिकल कल्चर सिदा हजिक लाइबजे अखोई मणिपुर की जेएनजी से अखोई मोय द क्रिटिसाइज तौब नतब तमो अखोई दसु नहा याम वाइब्रेंट ओइब प्रोएक्टिव ओइब नहा मयाम अखोई उई एंड वेरी टैलेंटेड अखोई मणिपुर रिप्रेजेंट तौरगा मालेम दगा अखोई की अचो अचो फिदा कलकदो बदु मनहा सिंग स्पोर्ट्स द देन एंड पब्लिक एक्टिविज्म दगा मयाम थोले इको नहा सिंग दसु व्हिच इज वेरी वेल एंड गुड अदुगा तौबतबु अखोई मणिपुर द थोलेइबा रील्स की ngसागी सिदा यामना unnecessary ओइबा अदुगा मसिदा वन थोक याउदबा अदुगा अखोई की मियाम की ओइबा रियलिटी सिग ममी सुता तादबा यामना ग्लैमरस ओइबा आई अचाउरम काबगी अदुगी अरे अकी अमौगी ओइबा अंगक फंगना मफम मरान खंगदबा हाइतारे अदुम पोट तो ओइन लुपगी ममी ताबा अखोई की जनरेशन से अखोई ने जेनजी मणिपुर की जेनजी सिंग येंगा कादा सिगे कल्चर से कोई उई मोइदा पॉलिटिकल मैच्योरिटी की लाइबाक से थोइबा थौदोक से करिनो अखोई इरमदन से कदाई फोबा अखोई सोदग्रबगे हौजिक इन्फ्लेशन का हाइजे व्हाट इज इन्फ्लेशन मोई कयम खंगम दोइनो इन्फ्लेशन की रेट से मणिपुर से सुयम वांगे गा हाइजे मोई ओइबा पॉलिटिकल ओपिनियन सिंग से अखोई एज ए नेटिजन मोइन सोशल मीडिया की स्पेस मोई क्या पुथोगे गा हाइबा क्वेश्चन से तम अखोइन उरे सिगी पॉलिटिकल कल्चर से कमाई येंगिदो मिरास ख्वाई अखोइदा नैनदो से को नसाइके हाइवे के नेपाल की अदगी बांग्लादेश की लेरिबा मागी इकोनॉमी का अखोइ की अनिजी की खेनब से आम ले मोगी गवर्नमेंट जदी बांग्लादेश होगे यु नेपाल होगे यु मोनि हिंग बजे रेमिटेंस ने हिंग बने हाइदे बांग्लादेश त लेरिबा नेपाल त लेरिबा मीजिंग से मोगी मी ओइना पैसा पाए गवर्नमेंट दी लाइरेब हाइदे मोदी रेमिटेंस ने हिंगबा स्टेट बने को अदुगा इंडिया से ना कमाई लेगे दा गवर्नमेंट से पैसा हम पाए सुपर पावर ने अदुगा मागी मियाम से सिना सुपर पुअर ने ख्वाइदगी लाइरब से अखोई सिदैद लेने बसे खुद मोइदा गवर्नमेंट की लाइबा बजट से याम चाउ जाने अखोई मियाम की तमक थादरिबा बजट से सुकमति यामेबा मसी योरक्तेब अदुगा नेपाल दना ngसागी बांग्लादेश ना लेरिबा सिंगजिना मोइदी यूके दा थबक तौबगी अदगी यूएसए दा थबक तौबगी पैसा मयाम जिंगजे पर्सनल ओइना लाइब अदुगी लाइबा प्रजा की मियाम के लाइबा सेंदुदगी खर खर कागा गवर्नमेंट न लहुदुना गवर्नमेंट जिना लाइरेब अदुगा मियाम जिंगजिना इना खुलेब अदुना पॉलिटिकल एडवांसमेंट जे सेंजाव पाइरिबा इमुंग जिंगदुगी मचा मसु जिंगदु अफाफबा स्कूल दा अफाफबा इंस्टीट्यूशन गिदु तम्मा अवनिना पॉलिटिकल एडवांसमेंट जे अखोइदगिदी हाइदि मणिपुर की लेरिबा मियाम जिंगदगिदी मोइना याम हेले हाइतारे को अतोप पॉइंट अमसु लेबा अतोप पॉइंट अमन कइनो दा अखोइदा लिटरेचर की ओइबा पोट से अखोइ याम सोले से वेस्ट बंगाल की बुक स्टोर अमद चंगु कांदा नत्रग नेपाल की बुक स्टोर अमद चंगु कांदा बांग्लादेश की बुक स्टोर अमद चंगु कांदा दा मालेम की अफाउब लाइरिक सिंग जे सिजिगी मागी ममारोन दा ट्रांसलेट तौब लाइरिक सिंग लोइ फंगने मणिपुर दा बुक स्टोर अमद चंगु कांदा मितै रोन दा ट्रांसलेट तौब मालेम के फाउब लाइरिक अम तौब फंगोय अदुन मदुगी नॉलेज सिंग दो फंगद्रगदी अखोई की पॉलिटिकल एडवांसमेंट जे अखोई की यूथ सिंग दा लेरोय अदुना ngसागी नेटिजन मैम जिंदुना तोंगान तोंगान बे रील्स दा कानादबदा चटखिनबगी मचाक तो ओय हाइतारे ने को अदुना नेपाल के हंदक लाइबा मागी मूवमेंट जे दा पॉलिटिकल एडवांसमेंट जे कया मु याम नो ओयगे दा मोइना पीबी स्टेटमेंट दा कमायगे प्राइम मिनिस्टर ना अखोइदो हुजिक फम थादोपगी वारी सानरकनु नंग लेबाक थादो चटखिनबगी वारी सारो हाय सिगे एडवांसमेंट जी कयाम याम नो मोइगी ब्रेन जे सा जेनजी की मैच्योरिटी जे की पॉलिटिकल मैच्योरिटी हाइतारे ने को मसे सुकमति याम लेबा अदुना मालेम की ओइना हुजिक कय हाइनर केदा श्रीलंका दा सिगे पीपल्स अपराइजिंग अमा लाकिबजे थामरी चंगे
Bangladesh na numit tara ni trying to ni changeba. Indonesia da numit tara ni trying to ni changeba. Yes, Indonesia Aduga Nepal da only 27 hours changeba. Kaya yam na advance hoy ge. Lebak ma into na bonar ko matam da prime minister ma resign taw na bonar ko matam da Nepal gi magi political advancement je kaya yam like ya camp hoy ge da 27 hours kakta da prime minister je resign taw hai. Aduna moina ngangak ba magi statement jingje asukematic advance hoy ba aduna hojik akhoi da soli je Manipur da akhoi da soli je ke no da laik pa gi chang yam wat pa library ka legi yeng bi ba bookstore jingje dai da phangi je except textbook natna class 10 gi 12 ki textbook natna Maliam gi afa lyric sing je akhoi da thiyo ba phangoi ba aduna Manipur da akhoi da zigwali je bekam je ke no haragadi lyric pa ba adagi nainaba watpa translation watpa sigi achauba bekam ama koi society ji da leiba aduna Manipur gi oiba awon ba ma purukna bu hona ba matamda akoi masai tamo hemanta na so haibiram do akoi du luridi government paisa am pae miam paisa pai de aduga Nepal da Bangladesh da leiri sina miam ja systematic paisa pae aduga government paisa pai de aduna India is a super poor country ni aduga magi miyam jina super poor country oil adugi sigi phibam jina mar kanda ngasai Manipur gi leiriba magi political maturity is a youth sing da ngasai gi 45% youth oirgasu 45% youth oirgasu Piran mako Piran pairaga kochen chen na bigi oina leba maramni nongi lupa manga tra phangna ngai lupa chawanga amali singama padar ko kra phangni ngai gi awon ba ma prokna bhona bu matam dadi magi leijari ba magi economy duna mabu namdabi rabnina maji nongmagi chara ani gi lanfam do adudai da maji chen na bhona eba aduna government jina asukematic sen pairaba miam jina asukematic laira rabnina government ai ju miam duni kodum aduna sigi class gap se class ani gi gap se asukamatik wang eba aduna ani ji wangak panina miam se mapung oi ba miam se sara ani gi lanfam sidai da confine toraga madudai da dum pangda laga thamgibni na awon ba poropuda khoi da wari ne tawdabra haragadi jun uprising da tawgiba leigiba scenario do adune bangrang Nepal lei tamo so can critically yeng ko darkest matam khar lower ka so ki tamo ju wari chana ba si area se yam nuai ba na movement ngamari be la pa misak ni na ikho ki Manipur movement tawde have yaro Manipur university gi movement leiki college student mayam gi movement adum leiki in the recent past adagi na hasingi ikho ki high secondary school student sing movement adum tawki but it was very short lived aduga panthung moina pami ba pandam na traga panthung thamoi sing lakchari ban ha khargi moigi panthung du yoba sungam gam dana lotion givase even Nepal da hodringai da natra Bangladesh da hodringai da koi de so to movement de dum lei to bu moi de lamjing bi ba natraga na moi masana magi panthung du chapchana pairaga firan du pairaga damtung mangyong ne yungbang gam da bagi maru maram je tamo kama yeng si khoi gi political terminology is ko Oxford dictionary na natraga Cambridge dictionary na ma translate to ya de magi ideology du gi matung ina madu gi translate to dong ne ba aduna Manipur da leiriba movement jing sina magi panthung yobu ngamdri se masigi magi political terminology of potakari hage da mase class collaborationism hai nasagi thajaba mangbagi wafam je swaj dai am song che ne hai tare ko akhoi gi Manipur gi politicians jing sina leiriba magi vision je kai lege da Delhi degi center degi thadarak pa phando madu ngai raga lei aduga magi leiriba CSO oibe amu oibe leiriba mayam singjina ai thika tawragi hingne na lei sigi ai ngasagi economic sabotage to asidai da dum yawri ni ko ai ngasai je gi bidu ka samane ba aduna sigi class collaboration jina maro kanda thika ma ai na lewak sigi luching ba mo oireba ai na thika taw leireba ko bill phangna na ba ai na wanom dei ji kana dano aina bill phangna na bonam doije minister ma bureaucrats sing duda na tro adudi ihou do adai da dum natere sat khine aduna class collaborationism ja sigi chapchaba terminology ja masi understand tawragadi Manipur da leiriba ihou jing jina mai paktri ja kari maram gi no ja swai da tholakane hai tare ne ko aduna Manipur da ihou ma mai pak se haragadi hojik leiriba fibam jidai da
अखोई की मणिपुर की हाइदी इंडिया की लेरिबा फेडरल स्ट्रक्चर लेरिबा सिगी फिमम जिदैदा अरुबगे अरुबंग आक्तनी अदुबु अखोई हेन खुमांग चौक्सन बा मागी पॉलिटिकल एडवांसमेंट अमा लाक्से हरगदी मणिपुर दा लेरिबा यूथ सिंग लारिक याम पाबा मथौ ताय याम नैनबा मथौ ताय पादोरिबा लारिक तो ngसागी मालेम गी ओइने यूनिवर्सलिज्म ओइबा अदुगुंबा बेस तोबा लारिक सिंग दुदैदा अखोई मपुंग फाना नैनर कांदा तानर कांदा मदुदैदा अखोई जी कनो लाकने हाइतारे को खुमांग चौक्सन बदो लाकने बा अदुना स्वाइ जिदैदा चाइना दा तौगिबा मागी पॉलिसी म लेको कमाई हाइगेदा री एजुकेशन पॉलिसी हाय लारिक तम ngakतना यादे एमए लोरासु अदुगी प्रोफेसर वरसु मागी लेरिबा लेबाक सिगी ओइबा मागी सेंस तो पेट्रोलिज्म की सेंस तो रिवोल्यूशनरी सेंस तो लेत्रगदी मोइदो री एजुकेट तौगदौनी हाइदना मोइना चाइना दा री एजुकेशन पॉलिसी नको अम पांथोकी हाइतारे नेको अदु ओरगदी मणिपुर दा हौजिक लेरिबा एमए लोरबो इबे यूथ सिंग दा हाइतारे ने डॉक्टरेट फंगो मैम लेरंबे आय अदुबु मतमजिगा चानाबा री एजुकेशन अमा मणिपुर की लेहाव चानाबा री एजुकेशन पॉलिसी मा तौरकांददी मणिपुर की मियाम की मूवमेंट खुमांग चौक्सलकने जे आई साइड थौ ओके दा याम नुय आई दार के संग लाक्से के